Chairman wa Mbara City Bus Operators Association okwasirwe Brian Byekwaso kandi akaragirwa okukwatwa Minister Baramba Rugahara atayayiro rembo rwa Mbara Sande hwire abarikora mpaka nibajyangwa embereji eresire mpinduka mpango na mnongo mbyo bw'ecumi aho imyanya iminje yijiremo emitumo ya kasasuro Minister byajana imirize koreriwo okugoro stweranga paka wensonga ntisende tubate tushika ku basi okulaba nti turaninga basi okujera n'okugibezawo toyinza gamba nti basi ejje overu kunjiri engire mpaka obeve ibanda obeve kasese ejje ingire mu basi park ne ya kansu etukenge genda bugenzi ngatayina kyesasulu okwato kwa Byekwaso n'abandi bakozi ba KR Coaches ukije obwa nyuma ya bari Huntington broker wa Swift Buses okwetombwito wa Minister Baramba Rugahara okuyatirwa director wa KR Coaches n'abakozi be barukfa bashabazi nko kutabetwa akorekire mbozo mu makuru gitaga cyencwire onkomo wabandira kari sali na karanze Richard ngo banderire umbasbaka bakantera mpaka yambara bakantera kweze kuntera naza hirwaro nargira hirwaro naza kwanjyaho nareba nibankwata nibantwara polisi nibansibaho umusango gwa mada kurugaya yayize akakwata abasuma bembibira umbasbaka yahiza kubakwata kweze kubakwata yabatwara yatanga kubabururizaho no kubarekura babarikura kubereze kubarekura bakarasiga baragira RCC wa Mbarara ngo akwate abantu abo abagarikanse aronderi leadership eyo kwebembera bus park bayore kasasuro igiru actually nyondagire na rumwana nyumwazi ngo ayore kasasuro nyobize mu office yanjye mukamuwa bus batwari gisentiza abantu abarikora mpaka nibajyanka abatagire cyakorwa borekeriro kurwara bwo burofa nabwecho nko omwambara mu yaragire RCC habeho okwatanisa habemo kureba umunshongezi harondo mwebembezo buri genuine oburonzi rw'abantu abarikora mbaspa urukiko rubadde ko rubinanye rwakoro ebirungi era byesanga kwerabira ngo kutuyamba okututera kamera ku paka ekyo kibadde kisobora okuyamba ekyo kiyambako identifying abazibe misango mu paka bakamabaza bus na ba manager bacha mukwera bus park okusyo bukanso ya Mbara City na office ya RCC barataho mu nshongezi atutoka basakora ahantu hachafu so niko kusara mu kagambira bande timu yanje abajya mu kuyere paka sigari kuri hantu akuri okachi rure ne banenda sente burizoba ne banenda sente so at sente tuzine usonu ko kujya tugiyo ya bus park turondana hariya tuize tsara wengi ko kugiya amakuru agasha kwa Fred Turiyakira Kabango.